Uvira Centre. mu mujyi wa Uvira rwagati hari abasirikare benshi b'abanyarwanda bagaragara bambaye imyambaro ya polisi cyangwa imyambaro isanzwe y'abasivili. Abandi bagaragara ku cyambu cya Karundo ku mupaka uhuza Kongo n'Uburundi ku ruhande rwa Kongo. Haracyariho za bariyeri n'ibigo byo kugenzura abaturage bashyizweho n'iyi mitwe, bikaba rero bagikora neza, bigakoma mu nkokora urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri Uvira no mu nkengero zaho. Nzabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mwabyiyumviye tugiye gutangira tubagezeho itangazo rya Sylvain Kenge Bomisa. Uyu rero ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero agaragaza ndetse akanavuga ibiri kugenda biba, aho rero mu magambo ye agaragaza ndetse akavuga ibiri kubera mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko ibijyanye n'imirwano ikomeye iri kuba, akagaragaza uburyo ki ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi birego bikomeye. Muranyemerera rero twumvira ijambo rye yarivuze mu rurimi rw'igifaransa, risomeye kuri RTNC, Radio na Televiziyo Nationale by'igihugu, ariko turagerageza twe turishyira mu kinyarwanda cyiza mwumve ibyo ariko aratangaza agaragaza ibiri kubera muri Uvira. Reka dutangire. Les forces armées de la République démocratique du Congo, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ont appris par voie de presse kiramenyesha abanyamakuru, abafatanyabikorwa, abanyamahanga n'inshuti z'amahoro ku mutekano n'akarere kw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zimenyesha binyuze mu bitangazamakuru bivuga ko ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo bo mu ihuriro rya FC ngo zavuye mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho. Ibisukuri, ariko turashaka gutangaza ku mugaragaro ko ibivugwa atari ukuri, ahubwo ari igikorwa cya politike n'itangazamakuru kigamije kuyoboza ibitekerezo by'abaturage bo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. N'amayeri yari gukoreshwa agamije gushaka gukoresha nabi icyizere cy'abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari mu rwego rwo kugabanya igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku gihugu gikorera ubugizi bwa nabi ingabo zacyo zigarura ubutaka bw'abandi. Iyi mvugo yo kuvuga ko bavuye muri Uvira ntijyanye n'ukuri, iragaragaza ku mugaragaro uburyarya n'ubushake bubi bwa Leta y'u Rwanda mu kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, sosiyete sivile ndetse n'abaturage bo muri Uvira n'inkengero zaho baratangaza kandi bakomeje gutangaza ko nta kuvana ingabo nyakuri kwabayeho. Ibyo bivugwa bigaragarira mu bikorwa. Niyo mpamvu FARDC ishaka gukangurira amahanga na opinion rusange bagaragaza ibimenyetso bifatika byerekana ko ihuriro rya FC M23 RDF ritigeze risubira mu myanya ryari rifite mbere nk'uko byari biteganyijwe mu gihe habayeho kuvana ingabo. Kuri ubu abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro AFC M23 RDF baracyari muri Uvira no mu nkengero zaho. Biragaragara kandi ko bikomeje, bari mu bice bitandukanye by'umujyi, bafashe ahantu h'ingenzi hari hateganyijwe umutekano kandi baragenzura zimwe mu nzira nyamukuru. Mu mujyi rwagati wa Uvira haracyari abasirikare benshi b'Abanyarwanda bagaragara bambaye imyambaro ya polisi cyangwa imyambaro isanzwe y'abasivili. Abandi baragaragara ku cyambu cya Karundu no ku mupaka uhuza Kongo n'Uburundi ku ruhande rwa Kongo. haracyari za bariyeri n'ibigo byo kugenzura abaturage zashyizweho n'iyi mitwe.
bikaba rero bigikora neza bigakoma mu nkokora urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri Uvira no mu nkengero zayo. Avec le Burundi côté congolais, maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, nuko nta ngabo za FARDC cyangwa inzego z'umutekano zigeze zibasimbura aba barwanyi, nta kwinjira mu myanya n'imwe kw'ingabo za leta kwabayeho. En charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été observée. Intimidation, menace, extorsion, abaturage ba Uvira no mu nkengero zo barakibasirwa n'iterabwoba rishingiye ku mbunda, ruswa, ihohoterwa, gufatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, yicwa rubozo n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bikozwe n'ibiro AFC RDF nk'uko byemezwa n'ubuhamya bwinshi. Hari kandi ibikorwa bya gisirikare bikorerwa nijoro birimo ingendo zidasanzwe z'abarwanyi n'irondo rifite intwaro mu bice bitandukanye by'umujyi. Biragaragaza ko uyu mutwe ugihari kandi ugikora. Itsinda rito ry'abarwanyi ryagaragaye rifatwa amashusho rimaze kuva mu mujyi ryerekeje mu misozi ya plateau. Hari gati y'izo hari abandi bagiye jura Uvira, aho benshi ndetse n'irindi tsinda ryerekeje mu misozi ya Fizi rigamije kwifatanya n'imitwe ya Gomino na Redi Tabara na Twirwaneho, mu gihe irindi ryageragezaga kugenzura imyanya FARDC rinyuze mu misozi igana Ifizi. Mu minsi ishize, ejo hashize ndetse n'uyu munsi habaye imirwano ikomeye hagati ya FARDC n'ingabo z'u Rwanda mu majyepfo ya Makobora ahagana ku birometero 35 mu majyepfo ya Uvira ku muhanda ujya Ibaraka. Zongeye kandi witwa Wiringoma uvugira ihuriro rya FC yemeje ko mu mashusho yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze mu magambo adashidikanywa ko FC itazigera iva muri Uvira kuko nk'uko abivuga ntibishoboka ko bavuga ko bavuye muri uyu mujyi mu gihe imirwano igikomeje mu mujyi no mu bice biwegereye mu ntera irenga birometero 30. Uku kwanga kuva muri Uvira n'inkengero zaho bishyira abaturage mu kaga gakomeye kuko bikomeje kuba mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro ikora ubugizi bwa nabi bukabije. FARDC iragaragaza ko itangazo ryo kuvuga ibintu bidahari rimwe na rimwe mu mikorere isanzwe igaragara ya leta y'u Rwanda imenyereho amayeri, uburiganya, gushuka, kubeshya, gukoresha amayeri ya politike no kutubahiriza amasezerano ijambo ryatanzwe. Niyo mpamvu FARDC isaba ku mugaragaro wahuza abanyamerika, abanyakatari ndetse n'umuryango mpuzamahanga guta agaciro amagambo atarayo ari guturuka mu Rwanda n'abambari bayo bo muri AFC M23 biyemeje gukomeza intambara badashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington n'icyemezo cya Loni nimero 2773. FARDC irasaba kandi umuryango w'ibihugu n'uw'amahanga kutagwa mu mutego w'aya magambo y'ibinyoma. Turizeza abaturage ba Uvira n'inkengero zaho ko hari ingamba zose ziri gushyirwa mu bikorwa kugira ngo hasubirweho ububasha bwa leta ndetse no kurinda abasivili nk'uko bigaragara. Turasaba gukomeza kuba maso. Elle les exhorte à rester vigilants et turasaba gukomeza kuba maso no gutanga amakuru yose ajyanye n'ingendo cyangwa ibikorwa biteye amakenga ku bayobozi bashinzwe ndetse no mu nzego z'ubutasi. Murakoze. Iriro ni ryo tangazo FARDC yasohoye nyuma y'uko rero bavuze ko M23 itigeze iva muri Uvira ndetse bakagenda banavugamo magambo adafite ahuriye n'ibyagiye biganirwaho, nko rero bagenda bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ingabo z'u Rwanda ntizigeze ziva muri Kongo kandi mu by'ukuri nta na hamwe zigeze bigaragara ko izi ngabo ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati rero ku mirongo imbere y'urugamba
umutamu uri ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse ukurikiranira hafi biri kuba waratubwira ko mu mirwano ikomeye cyane yego iri kubasakiranisha ndetse n'ibitero karundura biri guturuka Bujumbura bigana mu misozi ya Minembwe yego nuko bimeze ni nako gahunda ni mu gihe kandi nakomeje nkubwira ko noneho hakomejwe kugenda hagaragara nyine n'ubundi bimwe mu bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage haba abasirikare b'ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bakorerwa imyitozo nyuma y'aho n'ubundi havuyeho igisirikare cy'uburundi cyatozwaga bivugira mu ntara ya Bujumbura ndetse no mu ntara ya Cibitoki. Bari kwitoza iki? Bari kwitoza nyine kuratisha imbunda ziremereye. Ubu magingo nakubwiye yuko n'ubundi hano muri ibi bice haje noneho nanone gahunda yo kongera gutoza bitewe n'uko bazanye abandi basirikare baje gutanga umusada batamenyereye iby'urugamba ariko habayeho impinzamatwara kuri FARDC aho noneho basigaye bafite gahunda ikomeye cyane yego yo kugira ngo barebere hamwe y'uburyo ki bakomeza kurwanya izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zirereka ko zifite imbaraga kandi zigomba kuba zakuramo ibice byose bibangamye kugira ngo batabare abaturage bari muri iyi teritwari ya Fizi ikomeje kugenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane. Abaturage bamaze gushira bamaze gupfa ari benshi cyane ndetse n'ubwoba bukomeje kuba bwinshi aho bamwe abaticwa n'amabombe bohereza bamwe baricwa n'inzara aho bukera kuko nta mihanano ikomeje kugenda iba kubera ubwoba, nta soko zifunguye ntaki, urumva nyine ni ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice biri gusakiranisha ihuriro rya leta ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC. Yego Bwana Safari ndagira ngo unyemere no tubwira abadukurikiye uburyo M23 iri kwamagana Burundi bwafashe bugwati impunzi z'abanyekongo. Ubwo turagaruka noneho nawe utubwira n'ibindi biri kugenda bivugwa mu bindi bice. No mutwe wa AFC washinjeretseho Burundi gufata bugwati impunzi z'abanyekongo zahungiye muri ico gihugu ku mpamvu vuga ko zishingiye kuri politike. Ni Bertrand Bisimwa abinyuje ku rubuga rwe rwa X yashimangiye ko amasezerano mpuzamahanga yemerera impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nta nkomyi ndetse ko Burundi bukomeje kuzizirikaho zikaba zibuza abanyekongo kugaruka mu gihugu cyabo. Yagize ati turatangaza ko twamagana ifatwa bugwate ry'abaturage bacu ryakozwe na leta y'u Burundi kubera impamvu za politike. Amasezerano mpuzamahanga muri rusange mu rwego Burundi rwashyizeho umukono burashimangira ko impunzi zifite uburenganzira bwo gusubira mu bihugu byazo ku bushake kandi nta nkomyi. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka yasobanuriye abanyekongo ko bahungiye mu Burundi bamaze igihe bagerageza kwambuka ngo basubire mu ngo zabo ziherereye mu duce twa Uvira, Sange, Uruvungi, Kamanyora n'ahandi, ariko bakaba bahura n'imbogamizi zashyizweho n'inzego za leta y'u Burundi nyuma y'ifungwa ry'umupaka. Yakomeje avuga ko bitewe na gahunda aho yagize ati bitewe n'agahinda ukubona abagore abana n'abagabo bafite icyizere cyo kongera guhura n'imiryango yabo no kongera kubaka ubuzima bwabo, harimo kwimwa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo gusubira mu ngo zabo mu buryo butekanye, mu cyubahiro ndetse no ku bushake.
AFC yaboneyeho gusaba ubutegetsi bwa Gitega guhuza inzira guhinzira abaturage bifuza gusubira mu ngo zabo hashingiwe ku mategeko mpuzamakungu ndetse n'indangagaciro zo guturana neza. Uburundi buvuga ko imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu byumweru bitatu biheze yasize bwakiriye impunzi z'abanyekongo zirenga 76,000. No mubare Gitega ivuga ko uremereye cyane ndetse ubutegetsi bwayo bumaze igihe butabaza amahanga kugira ngo babafashe kubona izi mpunzi zigomba gukoreshwa nkenerwa mu buzima bwa munsi. Leta y'u Burundi iravuga ko byibura ikeneye miliyoni 33 z'amadolari zo kwita kwa ziriya mpunzi by'umwihariko kuzibonera ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, ibiryamirwa n'ibindi byangombwa bikenerwa buri munsi. Leta irashinjwa gufata bugwate izi mpunzi mu gihe amakuru avuga ko hari izatangiye gupfa kubera inzara ndetse n'indwara zitandukanye zikomoka ku isuku nke harimo na macinya ndetse na korera. Bwana Safari, urumva ko biteye ubwoba M23 iratabariza abaturage, wowe urabivugaho iki? Uravugira kure Bwana Safari. Icyo nakubwira cyo ni igikorwa gikomeye cyane kiri gukorwa na leta y'u Burundi. Yego. Kandi kigayitse kuko M23 yagerageje kubaha abaturage babo bashakiraga muri uriya mujyi wa Uvira. Yego. Ndetse inababaha ku mbaraga, nduzi ko byari nko ku mbaraga urabizi, ababahereza igihugu bari banze kubafata bavuga ngo si abaturage babo, basa nkaho babyanze kubahereza igihugu. Ubwo ushatse kuvuga iki? Ni abaturage n'ubundi bashakiraga muri uwo mujyi wa Uvira kuko bagendaga bavuga ko n'ubundi bo ariho bakorera ubushabitsi bwa buri munsi, bava i Burundi bakaza gushabika muri uno mujyi wa Uvira, noneho mu mugoroba bagataha nk'ibisanzwe. Yego. Icyo gihe rero bafunga imipaka, urumva hari abari baje nyine biba ngombwa ko bakomeza kubura uko bataha. M23 bibonye nyine nk'abaturage irabarekura, irabashorera, irageza ku mupaka, irabati mutwara abaturage banyu, dore basezeye abana babo, basize imiryango yabo kugira ngo basange imiryango yabo. Icyo gihe abashinzwe iby'imipaka ku ruhande rw'u Burundi babaye nk'ababyanga, habaho nko kubatsindira. Uw'ingoma niwe wagiye wagombye gusa nk'uwambuka agera ku buyobozi bw'Uburundi, ndetse asa nk'uwinginga cyane abaturage banyu ko bari baje gucabika kuki mwatuma bagomba kuguma mu bice bari baje gushabikiramo mutabafashe kugira ngo basange imiryango yabo. Ubona ko mu buryo bugaragara leta y'u Burundi idafite buryo ki yakorohereza bamwe bakomeje kugenda bapfira muri ibi bice, kuko nakubwira n'inkambi irimo impunzi nyinshi cyane ya Rumonge. Yego. Ifite ikibazo gikomeye cyane. Abaturage inyuma y'aho bamwe bari bagiye bajya mu bice bitandukanye basa nk'aho bahunze inkambi bakajya gukodesha, bamwe bakavuga ko amafaranga bari bayamaze, abandi bakeka ko baba ari nk'intasi za M23, bakavuga ati nta muntu wese wahungiye hano wemerewe kuba mu makaritsiye akodesha, ni bose bagomba kuba mu kigo cy'impunzi bateganyije. Yego. Kubera ubwinshi n'ubucucike byateje ikibazo cyane ku ndwara z'isuku nkeya nka korera n'amacinya. Yego. Ibi bikaba byaratumye abaturage batari bakeya bapfa cyane cyane ku rwego rwo hejuru, mu gihe n'ubundi byakozwe n'abayobozi bakanze aba baturage, bikaba ngombwa ko bo bahunga kandi ntacyo bahunga. Kuko navuga nko muri uno mujyi wa Baraka, wenda muri biriya bice birumvikana bya Ruvunge, bya Sangiza, hariya za Kamanyora, byari ngombwa ko wenda
abaturage bahunga kubera yuko n'ubundi isasu ryabuzaga guhunga. Yego. Ariko magingo aya nta abantu benshi bibajije icyatumye abaturage bo mu mujyi wa Baraka bahunga, kuko n'ubundi nta ntambara yari ihari uretse wenda abasirikare b'abagarendo bari batangiye ubusahuzi, ariko n'ubundi ubusahuzi muri biriya bihugu muri kino gihugu buramenyerewe, bisa naho ari nk'ibintu bisanzwe. Ubwo rero urumva iki kibazo gikomeye cyane cyatejwe na leta ya Kongo n'ubundi yazanye ibintu byo gukanga guhabura abaturage, ndetse binagaragara ko n'abayobozi bo ubwabo bahunze. Urumva umuyobozi yahunze nawe uri umuturage wagendera kuri gahunda y'umuntu ukuyobora. Rero ibyo bintu nibyo byateje ikibazo gikomeye cyane, kandi ukabona ko FDLR ntibamenya ahantu ifitiye inyungu mu gufata izo mpunzi kugira ngo zifate bugwate, kuko ba 23 mu matangazo yagiye itangaza no muri icyo gihe babaha abo baturage b'i Bujumbura basabye ko nabo babaha impunzi zabo zigataha. Ubwo rero ntiwamenya icyo iyi leta y'u Burundi ishingiraho yimana impunzi, sinzi ntabwo njye nabimenya, ariko nyine birababaje cyane, biranagoranye cyane kuba abaturage bakomeje kwicwa n'inzara, bapfa ibisubizo, kwicwa n'isuku nke, kandi barataye ibyabo nta kibazo, kuko baginga imyaka ireze muri ibi bice. Abahinze ibigori, abahinze ibishyimbo, amajeri, ibiki byose bireze, ntabwo byagakwiye. Kereka hagiye habuze isasu wenda bikahatwika, ariko ibyinshi bireze muri ibi bice. Yego, ni ibikomeje kugenda biba rero munywanyi, mu gihe amakuru akomeye agaragaza ko ku mupaka wa Kavimvira Burundi bwahongereye abasirikare. Byo bihagaze gute Mutamu? Niko bimeze n'ubundi, uretse nk'abatazi uburyo abarundi basigaye bakora kubera urwikekwe mu nzego za gisirikare. Yego. Kuri ibi bice byose, haba ku gice leta y'u Burundi igabanaho n'u Rwanda, ndetse kuri n'umupaka wa leta y'u Burundi igabanaho na Kongo. Yego. Ntabwo bakimarishaho abasirikare birenze iminsi ine, kuko baba bafite ubwikango ko bashaka kuba bakina diri bakaba bagira muri iki gihe basigaye bahindura nyine, nyuma y'iminsi ine barahinduka bakakura abari bahasanzwe bakazanamo abandi. Niyo gahunda bihaye UFDNB, niko gahunda imeze magingo yabwo, bahinduye nyine bazana abandi benshi. Impamvu kugeza ubu ni iyihe nyirizina ituma bahindura? Igituma bahindura nyine n'urwikekwe rugaragara ko bamwe nyine bashobora kuba bakwihuza n'indi nyeshyamba za M23. Urumva ni icyizere gike bafitiye abasirikare babo. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe turabashimiye. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane aho dukurikiye bwa mbere. Fyonda Sabone, ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.